embwa ibingana gute Rayon Sport irabiguha mu byiciro bimeze bite barabanje baraganira basaba ibihumbi 30 by'amadolari mu gihe kingana n'umwaka umwe n'igice kuko agomba gusinya amezi 6 y'igire turu agasinya n'undi mwaka umwe ubwo n'amezi 18 angana n'umwaka umwe n'igice ibihumbi 30 by'amadolari nibyo basabaga miliyoni 40 ndakuraye kuki basabaga ibihumbi 30 by'amadolari aha niho uhita wumvira ko twabakurikiriye kugira ngo mumenye ibintu barishimye barimo barakira neza amakuru ikipe gato yaje iyo muri Sudani y'Epfo kwa makuru itozwa na Kasambungo kuko azima ipangu Jamus ni ikipe ikomeye cyane ariko Jamus ntabwo yakiriye sekafu ejo bundi ego yaraje kuko Kasazi Maripangu arabati mujye mu Rwanda hari umukinnyi ukomeye yitwa Maripangu twagura kuko arazi situation ye muri Gasogi ko amasezerano yarangiye numero 10 aravuga ati turagusinyisha umwaka umwe Maripangu niturangiza tuguhembe amafaranga meza kushore yaguhemba nayo ndaje nyavuge turaguhereza 30 by'amadolari sezo imwe niyo mpamvu Alex Karenzi manager avuga ati mwene muduhe 30 ariko turaho umwaka umwe n'igice muduhe ntayo Sudani baduhaga Sudani y'Epfo baduha hanyuma twe tubasigira no umwaka umwe n'igice turabahereza nk'uko umwaka umwe hariya bari kuduha ariko Maripangu yamaze gushwana na Gasogi nawe ntabwo akeneye kumara amezi 6 adakina umva icyo yavuze yaravuze ngo oya ntabwo ayo mafaranga twayabona twebwe dufite 20 kandi urasinya umwaka n'igice barabiganira banzura ko bari mu muhe 20 mu gihe cy'umwaka umwe n'igice ari businye bemeranya ko bari umuhe 10,000 by'amadolari mbere yuko ukwezi kwa mbere kugera ubwo ni mu mpera z'uku kwezi kwa 12 avance ariko mu kwezi kwa gatandatu bazamuhereza ibindi 10,000 bikaba 20,000 wa mwaka noneho wayego bemeranya ko ari buhembwa amafaranga miliyoni y'amanyarwanda buri kwezi azajya kuri konte ye hanyuma bimeranya no kuri prime nk'iyabandi bakinnyi bahabwa Yawanenji Maripangu Christian kuki yahisemo Rayon ari habareyo mujya muvuga yandirimo ngo abareyo turaganje yahisemo Rayon kubera ko avuga ngo ndebye kariyeri yanjye kujya muri Sudani y'Epfo hari instabilité politique ibintu byabo birahindagurika nta wamenya icya kabiri ubwira Jamus yaje gukina na Rayon match ya gicuti mu Nzove icya kabiri hariya ntago bameze neza mu buryo bw'umupira Rayon Sport ifite amahirwe ko atwara championnat ikindi Maripangu aravuga ati hagati ya Basane na Haji umwe yitegure azicara njyewe Maripangu umupira nzi azakina uruhande azakina cyazahangana rufata inkuru yindi naje kumenya ukivuga Keve mu gihe Maripangu ize kuzakina ku ruhande abatumwe muri bagomba gushaka mu Ritije na Gasogi se yararangiye ntabwo Kenisi yararangiye ntabwo akiburana byararangiye ngo barareze no muri bizarangira mu nzego zikomeye hanyuma uyu mukinnyi witwa Maripangu urugeze kuri Keve ariko hari amakuru yuko umuntu yitwa Muhire Keve nawe afite deal ishoboka mu kwezi kwa mbere zamusohora muri Rayon Sport akajya hanze y'u Rwanda bityo Rayon Sport ngo niyo mpamvu ishaka kwihutisha ibintu by'umuntu witwa Yawanenji Maripangu buryo asigara niyo nimero 10 yego ku buryo ashaka gukina 10 Maripangu warashaka kuguma mu Rwanda agakinira Rayon nicyo yahavuye yabwiye Tade we na agent we ariko offer yo muri Sudani ntimuyisuzugure kuko abantu bamuhereza 30 by'amadolari kuri sezimwe ngo bemera kumuhemba amafaranga akubye hafi gatata Rayon Sport nabyo ashobora kubitekereza nuko situation imeze ikintu mbona cyatuma atajya muri Sudani ayo mezi 6 niki Maripangu nta kipe afite jyawe yakina muri Sudani nibe kipe kandi kipe muri none se kipe muri Sudani ubwo yitinde ubwo naho yabasinya umwaka n'igice cyo kagakina oya umwaka umwe agasinya umwaka umwe bakaze extendinga why not bo baramushaka 6 yego nyine aya 6 se kugeza muri sama sinagenda navuze kuri